Paray, amom no sa dino ti papanak. Naka-sputing ka. Huwag na paray, nagdigosak pa ya. Ah, Nagbangbang luak pa paray. pugtuak man. Sige man paray. Agdinong ka iti kasar. Ay, saan paray? Na, Agro-propa kaya aninong. sa dinong ay ngaron ti papanak. Hamo mapugtuan paray. Saan? Mapanak gumata ang itilugan ko paray. Mangjujok ka lang. Di ka mamatay. Gumatang ka itilugan. Jay may sa tidalig na. Ay, saan kang agkatakatawa paray? Pudno, ti bagbaga. Lugan nga upat ti dalig na. Ayam siguro Mapanak man lagay. Nagkaking ka. Asaan nga'y ayam alugan ti katangay. Dakayat na itulod ni Tata ba daw? Sumat na ita sumungat. Sikan tibang itulod. Awan kwarta da ita. Agpalibre manan. Iso asikan tibang itulod. Apay ko mga ipasam kanyak ngay. Sino ti nakapila? Sana siya. San mo ta siya? Nay, apay asandak kayat nga itulad. Agpimpin na tudon kayo mo ilatan. San nga ro ta siya tinakapila? Nukas ta, sandak kayat nga itulad. Haguray man. Irwar naman hindi pitaka ng awan mo't kargana. Di ka kayat nga itulod. Ha? San napita ka tinwar na? Supot, mate. Nagdaan pa ya, supot. Nakangis-ngisit. Ay, talaga adya kayat nga itulod ni Tata ba daw? Kitain nyo, ti kwarta. Ha? Nagisuputan mo't iti kape dahi ta inruar mo. Kunayo siguro, awang kwarta kanya. Ha? Nagadumat ti supot na. Nagrurutap. Ay, awan na talaga kwarta na. Anya na ita. Ha? Kita ang chip. Ha? Nagpuskulan na sagsasangaribaw. At dapay, saan la na ita? Nay, adamanan sa bali asupot ngayon ruwar na. Ha? Kwarta man ang tilinaon na. Sandak kayat nga itulad? Aglugan kan Tata ba daw? Aglugan kan iti tricycle ka. Ay, sakti nakapila, tata ba daw? Ita ta nakita yung nga ti kwartak, agin nagaw kaya. Ay, bagkatan kan nga ilugan iti tricycle ko, Tata ba daw? Ay, mapalang gumatang itilugan ka. Upat ti dalig na. Ay, isumot lagay man nagaduti kwartam. No asino kada kayo ti mayat amang ilugan jay lugan nagatangan. Isaw, ti paglugan na. Anya? Nagrigat mo't na ita, tata ba daw? Gumatang ka lang arudan iti lugan. Ilugan mo pa lang mat iti tricycle. Jak nga rod kayat amapitakan, di gatangag alugan. Iso nga ilugan ka. Mara, nakita mo ang ginatang ni Badong ko alugan. Agdaya mo. Kumita ka nga min ijay sangwanan ti balay mi Na. Adamang agpaiso na kaparada alugan. Upat ti dalig na maray. Ay ko, mayat Kagat-gatang ni Badong ka. Adan paglugan ng agpailay. Ay kat makapanak pa yun ijay bagyaw. Na, nagadayon. Isurot na Kan ijay Manila so. Adayo manan. Sige maray, agawin na kaunwan. Hindi ka gumatang. Saan? Umay ko la ibaga. Nga adda baro alugan may kinibadong kaw. Ay! Na, umay kalagayam agpasikan. Pudno gaya pare, ang nakagatag kan itilugan ba? Wait pare, brand new day tayo. Lumabaga mo't adumuyaw ti kulay na. Ups. Di mo aprosan pare. Dakas? Ang mga nuaglati pare. Nag-stricto kan? Aprosak only? Kita lang pare Saan mo ang mabalin na sa giday? Nagmayat siguro nga i-drive da ito yung kabarbaro alugan ni Tata Badungan niya. Chip. Brand niya ko naman. Ay, na, Ay! Anya teraramidan nyo dito asi nagtilugan ka. Kwa. Nakita natan ni Tata Badong.
Kitaan mo lang dahito ilugan mo, tata. Ay, bawal! Umadayo kayo dita! Nudiyo kaya tapaltugan kayo! Ha? Paltugan na ta ka no? Awan mo't basol, may. Papaltugan na kamay. Atayawan nyo tayo talugan kayo! Diyo sagsagitan! Di mo ka no sagsagidan, Chip. Mapantaman langan. Ala, pumanaw kayo dita! Wayne, pumanaw kami! Apay aya apukaw ka apukaw si kabadak. Ungungtak na ko araw. Apay nga main. Uy na, tas asit ganda dyan paro alugan kayo. Na, iparit ma. Wayne, kagat-gatan ko asit ganda kiday. Oh, badang, itataadan lugan mo abaraw. Itulod na kaun amapan makicenda. Anya, Mapantanto pa'y agpasyar ijay bagya. naganda yun ti kayan mo apapanan, tuyan. Kalpasan na, ipasyar na ijay Manila so. Dita, at na yung manay. Nalaing ka paandaran ng jay lugan mo, tamapanta ijay ilay. Ay, saan ka maitulod, tuyan? Tapay, anya nga iti serbi na nga dabaro alugan mo, no dinak itulod iti kayat ko apapanan. Jak nga rod kaya't amatapukan day tabaro alugan kaw. Anya nga iti serbi na aginatang mo nukasta. Aglatin tupay. Kay, kasano nga ijay ipapanta ijay bagyo kan Manila sao. Agraraman kamay. Nagadayo na kita papanam. Itulod nak lang arudan, ijay tersina ni Mari Kwanang numapanak gumata. Ay magmagnakan. Saan lata mabalay? Saan amabalay? Ibalang mo nga rudan, day talugan. Awan serbinat. Kunam akabarbaro tilugan na nakaparking iti sangwanan ti balay da marituya. Barbaro, ginatang ni pari ba dong? Apay nga rod ang nakaparking laeng iti sangwanan ti balay da. Wun nga raw. Anya nga iti serbina, no saan damot a pagluganan. Display siguro Ay, kaya't dalamanan nga agpasikat. Jak pa'y nangangagpaisaw a pinagandarda. Ibagak man kundi pari ba dong tapaandaran na? Ay, di mo sagsagidin day talugan ko abaraw paray. Sandit! Umay kulad damagay, no apaya di mo pa'y pinaandar. Ay kat paandarak tulat ta paray. Jak pa'y nangigno niya tiunin na. Brum brum, wano bram bram. Ay, muna niya. Mga no sa balit tiunin na paray. No medyo agsilang nga. Iso anas ka na paandaram. Imbal, palagi mo pare. Paandaram nga rin na. Uy paray. Gusto, day ta kayong bagat. Naskay na paandaray. Ita, Chip. Sa dino ti papananta. Paandaran ni Tata Badong jay kabarbaro alugan na. Inta kitaan. Pandaran na lang gayam. Mapan mo pa'y lakitaan. Kat, ita lang nga paandaran na. Ay, sige man nga raw. Inta kitain. Ilugan na kamat kuman badong mo di talugan na. Imbagak tupay nga itulod nak amapan makicenda. Ngam di na kayat. Unay matan. Kunak nga itulod nak nga may gumatang dito'y tersinam. Di nalata kayat. Nadlaw kuman ngagpaiso maray. Saan pa'y mo ta pinaandar ni badong mo talugan na? Di na nga rud kayat. Kaya't mo asawan. Ginatang na day talugan tapno pang display lang. Kasta talagan amaray. Sayang ano pang display lang. Ay, kwarog, papananyaw. Mapan mi kitain no pagandaran ni Tata Badong jay lugan na. Di, paandaran na ka numaray. Nasaya at mag. Pero sumadyaw. Nagbuntog kamag na. Huwag ka day. Ay na, sapay la ko matapaandaran nan. Tailugan nak mag. Paandara ka, day tulugan ko abaraw. Tata Badong. Umay mi mandanggain ti panagandar da ti kabarbaro alugan mau. Ay na, mangag mi matlangan ti andar na.
Nagpartak siguro da ito alugan na niya, Chip. Una, kabarbaro nga raw. Ay agulimag kayo man. Dakas ka din, wag tagari kami. Nagungot ka mo time, tatabadaw. Wine, takayat ko adan ganti andar tilugan ka. Ne. Nay, napay nga akas day ti uni na. Ulitan mo na pagandaran, tatabadong. Ay, apay ngay. Uwan man. Ne. Isumulot ta. Anyang nga tati problema. Agdansamot na ipit at tornilyaw. Kabarbaro, kastoy kiday, tiuni na. Sige, tatabadong. Ituloy mo lang ta pagandaran. Takitain tayo man, wag taray. Sige, tatabadaw. Start pa more. Chip! Nagtarayan tilugan ni tatabadong. Nakadayon! Apay nga akas day, Mike. Kaslamot kabalyo ti taray na. Wala niya. Addan sa kamali di makinana. Kaslagkab kabalyo ni tatabadaw. Dito pa yung sangwanan, ti barangay. Hula si Marting, dahil tilugan ko, pare. Uwan nga raw. Nakigtutak. Takaslada nang ko nga kabalyaw, iso arimwara. Pare. Apay makasangsangit ka. Apay nga ito sa bahali mo tuunin, dahil tilugan ko, pare. Anya ko mga ti kayat mo nga uni na. Ay, kunana ko ba? Sumot ti amok. Apay nga. Apay nga, taaglag-tulag-tumot, pare. Kas kala nakalugan iti kabalyo pare. Ay na, huwag nga ron, pare. Kabarbaro alugan. Ang amjak pa'y pulos na ususan. Iso kahit ako nakin ka apa andarem. Tapno makita mo niya mati diferensya na. Ay, agyaman ak pare, iti dahi tabalakad mo. Nabiit pa yung ginatang mo. Iso, mabalin pa nga isukat mo. Mabalin pa'y nga ta, pare. Apay kit din asaan. Ada nga ro defective na. Ay, kaduan naktuman, apapan mangipasok at pare. Sa nabalay, taindulin ko, di resibo na. Di naktumot ngamin kayat nga itulog. Iti kayat ko apapan. Anya ngay ita. Bulok met gayam deta ginatang mo alugan. Saan nakman na sermonan to ya? Mamin ano laeng met ngay no ipasyar nak ijay bagyaw. Kalpasan na mapanta ijay Manila sa. Kit mapantan to no may pasukat ko dahi talugan. Di naktupay kayat nga itulod ijay tirsina ni Marikwanang nagasitgan. Way, to ya. Amok nga do tibidot kaw. Ang baya, ito no may pasukat kaw, ipasyar ka. Imbag pa'y da ito'y tricycle ta. Tamayat ti andar na. Win nga ron, Chip. Saan nga aglag-tulag-to? Natumpungan ni tatabadong di second hand. Sa nabale, tayo pasok at dakano kini kapitan. Imbag ko naman ta pinaandar ni tatabadaw. Tanusan, di na mo adepektibo gayam. Nakakita amat nga min itilugan nga aglag-tulag-to ti andar na. Sa bali pa'y nga ron ti uni na. Mare, napangayam da pari ba dong kan marituyang ije bagyaw? Kawan, naglugan tayo di baro alugan ni kabadong. Ay, imbag ko tana ipasukat da jay lugan da kaniinteng. Nabayag nga minan nga rapap ni Marituyang ti mapanagpasyar ije bagyaw. Ay, ne, isumot kanday ta sumungad. Kukumaray! Iwan. Agda account! Ay, wen mare. Kumusta nga ti bakasyon yaw? Ay na! Nagragsak maray. Kalpasan anapan kami jay bagyaw. Napan kami jay Manila Zoo. Ay nakita mo lang nga nadagitay bakas kas kadalyon ni Jay. Ay katuna, nakitak pa'y daytay nagdakkel nga elepantay. Ay, nagsaya atin, mare. Ay, saan nga aglag-tulag-to jay lugan yaw? Saanin maray? Dirit sound titaray na. Ay, nasaya at marituyag.
Tinakon kit alugan mo dayta si Mardag dito sangwanan ti balay paray. Kabisadok ti uni na. Wen paray, umay ka man na wisain, mapantay jay ilay paray. Aglugan ta, di talugan ka. Dayta man ti kayat ka, tamapanak iji ilay. Padasam mo tati aglugan paray. Ay, mayatan ti uni na. Mayatan paray, diretso na. Ngek! Kuna na. Ay, intang arudain pa.